Nitwa Pierre Romeo imfura yabo. Iyi ni ingingo y'umunsi, naho izi ni ingingo z'ingenzi tugiye kwibandaho. Paul Kagame, Frank Habineza na Mpayimana Philippe nibo bemerewe guhatanira kuyobora u Rwanda. Naho umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Rwivanga yagize ibyagarukaho ku ngabo z'u Rwanda na polisi bajya mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Repubulika na Demokarasi ya Kongo ku mugoroba w'ejo kuwa kane habaye urugamba rukomeye mu nkengero za santere ya Kanyabayonga. Naho muri Kongo kandi abantu benshi bishwe n'abarwanyi ba ADF mu bice byo muri teritwari ya Beni. Naho leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu 16 bifite abaturage bafashwe nk'imbohe muri Gaza bari gutakambira Israel na Hamas. Nyuma y'ubu butumwa turahita tugaruka n'amakuru ku buryo burambuye. Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue. Hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura. Iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo numero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira hakorera Rwanda Revenue ugakurikira kanenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite atelier ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro uhamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Amakuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere kuri aya ari kuvuga ko komisiyo y'igihugu y'amatora NEC yatangaje urutonde rw'agateganyo rw'abemerewe kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa Repubulika, aho abujuje ibisabwa ari Paul Kagame w'umuryango FPR Inkotanyi, Philippe Mpayimana wigenga ndetse na Frank Habineza w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda. Manirareba Hamani, Barafinda Sekikubo Freddy, Habimana Thomas, Rwigara Diane, Mbanda Jana Kizimana Innocent ntabwo bujuje ibisabwa bityo ntabwo bashyizwe kuri urutonde rw'agateganyo. Dore rero ibyo bakandida batemerewe batari bujuje. Hamani Manirareba bivuga ko komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko atatanze listi y'abantu 600 bemerewe gutora bashyigikiye kandidatire ye. Naho Hakizimana Innocent rero ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ku ikarita ndangamuntu mu karere ka Nyagatare na Gatsibo bari no kuri listi y'itora y'utwo turere. Mu karere ka Nyagatare Gatsibo kiri harimo nimero z'ikarita ndangamuntu z'abamushyigikiye zirimo zimwe zitarizo izindi zitabaho ndetse n'izidahuye n'amazina ari kuri listi yatanze. Naho perezida wa NEC Udagasinzigwa yatangaje ko mu basinyiye Hakizimana Innocent harimo abagaruka kuri listi zimwe nyamara imikono yabo itandukanye. Hari kandi abahagarara kuri listi y'abamushyigikiye bemeza ko batamusinyiye. Naho Barafinda Sekikubo Freddy, NEC yagaragaje ko Barafinda Sekikubo Freddy kuri listi y'abashyigikiye kandidatire ye atujuje nibura abantu 12 bafatiye ku ikarita ndangamuntu mu turere bazatoreramo. Utwo turere ni Nyabihu, Musanze, Nyagatare, Gakenke, Kirehe, Rubavu, Burera, Rutsiro, Bugesera, Ngororero na Kayonza. Komisiyo igaragaza ko hari aho usanga yarashyizeho amazina ariko nta nimero ndangamuntu z'abantu bamusinyiye, mu gihe hari ahashyizwe kuri listi hariho amazina na nimero z'indangamuntu ariko nta mikono ya ba nyirazo iriho. Naho Habimana Thomas, NEC yagaragaje ko kuri listi y'abasinyiye kandidatire ye atujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu kandi bari kuri listi y'uturere bazatoreramo. Utwo turere ni Nyaruguru, Kirehe, Nyamasheke, Bugesera na Rwamagana. Mu karere ka Nyaruguru, Nyamasheke, Rwamagana na Gatsibo yatanze nimero z'abamushyigikiye zitabaho n'izindi zidahuye n'amazina y'abamushyigikiye ndetse n'abamusinyiye bari kuri listi. Hari kandi abantu bemeza ko batigeze bamusinyira kandi bagaragara kuri listi yatanze.
naho kuri Diane Shima Rwigara ngo ntiyujuje ibisabwa, aho bimwe rero mu byo yatanze atarimo ibyemezo by'uko yakatiwe n'inkiko, ahubwo akaba yaratanze kopi y'urubanza. Mu mwanya w'icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko, Diane Rwigara yatanze inyandiko y'ivuko, naho kuri lisiti yatanze bamushyigikiye kandidatire ye ntiyujuje abantu nibura 12 kandi bari no kuri lisiti y'uturere bazatoreramo. Ubwo rutwo turere ni Kamonyi, Gatsibo, Gasabo, Musanze, Nyagatare, Burera, Nyabihu na Kayonza. Muri lisiti z'abamushyigikiye mu karere ka Huye na Gisagara, indangamuntu zabo ntizibaho, hagaragaye kandi zimwe muri nimero zikarita ndangamuntu zidahuye n'amazina yabo yanditse kuri lisiti y'abamushyigikiye. Naho Mbanda Jean yigeze anasinyisha abantu bamushyigikiye kandidatire ye mu turere 27 yatanze kuri lisiti y'abamushyigikiye mu turere 3 twonyine ari two Gasabo, Bugesera na Kicukiro. Neke rero yatangaje ko ibi bituzuye byose kuri lisiti y'ababashyigikiye umukandida bidashobora kuzuzwa nyuma y'itariki 30 Gicurasi 2024 kuko aribwo hasojwe igikorwa cyo gusinyisha abashyigikiye kandidatire no kuzakira. Cyakora abakandida batujuje ibindi byangombwa bitarimo ilisiti y'itora bemerewe kubijyana mu gihe cy'iminsi 5 y'akazi nyuma yo gutangaza urutonde rw'agateganyo. Reka rero amakuru yacu tuyite tuyakomereza kuri aya makuru ari kuvugwa yuko umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF Brigadier General Ronald Rwivanga yatangaje ko ingabo z'u Rwanda na polisi bajya mu butumwa bwo kubungabunga amahoro, batajyanwa gusa no kurasa, ahubwo banashishikariza ituze mu baturage n'iterambere ry'imibereho myiza yabo. Nibyo yatangaje kuri uyu wa gatandatu Kamena 2024 mu nama igaruka ku mahoro, umutekano n'ubutabera imaze iminsi iri kubera mu karere ka Musanze mu ishuri rikuru rya polisi y'u Rwanda. Brigadier General yavuze ko ibihugu birimo Mozambique, Centrafrica byari byugarijwe n'ibibazo by'ibyihebe byegereye u Rwanda, bagirana amasezerano yo kohereza ingabo kugarura amahoro kuko amasezerano ahuriweho n'ibihugu byinshi atanga umusaruro uhagije. Yagarutse ku cyo ingabo na polisi by'u Rwanda bijya mu butumwa bwo kugarura amahoro bikora kugira ngo hagaruke umutuzo n'umutekano mu baturage. Avuga ko akazi kabo katarangirira ku kurasa ibyihebe gusa. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yavuze ko ibyo bikorwa hoherezwayo abaganga kwita ku baturage n'abandi muri rusange bakagira uruhare mu bikorwa bigamije iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage. Ibyo u Rwanda rero rukaba rubikora mu butumwa bwose bwabo bwa Loni cyangwa se ubwo rugirana amasezerano n'ibindi bihugu ku giti cyabo. Brigadier General Rwivanga kandi yavuze ko ibi bikorwa byose byo kubungabunga amahoro u Rwanda rwasinyanyemo amasezerano n'ibindi bihugu bya Mozambique na Centrafrica byatanze umusaruro kuko mu bihugu byombi habohojwe uduce twinshi twari twarigarurira n'ibyihebe, ndetse abaturage basubizwa mu byabo batangira gufashwa kwiyubaka. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yakomeje agaragaza ko ibikorwa by'umuryango w'abibumbye byo kugarura amahoro ari byiza kuko babifitiye ubushobozi bufatika, ariko yavuze ko iby'amasezerano y'ibihugu byombi bitanga umusaruro wisumbuyeho kuko bidasaba inzira nyinshi. Nubwo rero bimeze bityo, Brigadier General Rwivanga yagarutse ko hari imbogamizi kuri ibyo bikorwa byo kugarura amahoro, aho kwisonga haza ubushobozi buba budahagije kuko ibyo bihugu birimo amakimbirane biba bikeneye ubufasha bwo mu buryo bwinshi. Amakuru yacu y'ingingo y'umunsi reka tuhite tuyakomereza kuri aya makuru yo kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu 16 bifite abaturage babyo bafashe bugwate n'umutwe wa Hamas byasabye Israel na Hamas kumvikana bigahagarika intambara ikomeje guhitana benshi. Ibyo birajyana no kurekura imfungwa zose za Hamas ifite guhera mu Kwakira 2023 ubwo yagabaga igitero gitunguranye kuri Israel. Ibi bihugu byatanze impuruza biteganyije kubishyira hanze itangazo kuri uyu wa kane bisaba ko impande zombi zihagarika intambara. Naho Perezida wa Amerika Joe Biden mu cyumweru gishize yavuze ko Hamas yakwemera kumvikana na Israel bagahagarika intambara. Ni ibintu rero Israel idakozwa kuko ivuga ko intambara izahagarara uko Hamas iranduwe burundu. Ibihugu nka Misiri, Qatar nibyo biri kwisonga mu kumvikanisha Israel na Hamas. Na ibihugu bifite abaturage bagizwe imbohe n'umutwe wa Hamas harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Argentine, Australia, Bulgaria, Brazil, Canada, Colombia, Denmark, Ubufaransa, Ubudage, Pologne, Portugal, Romania, Serbia, Espagne, Thailand ndetse n'Ubwongereza. Kandi
tuhite dukomereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amakuru ari kuvuga ko ku mugoroba w'ejo habayeho urugamba rukaze rukaba rwarabereye mu nkengero ya centre ya Kanyabayonga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni urugamba rero rwabereye neza mu gace ka Burindi gaherereye mu ntera y'ibirometero nka 10 uvuye muri centre ya Kanyabayonga, aho harimo hahangana umutwe wa 23 n'urutonde rugizwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rufatanyije na FDLR, Wazalendo, abacancuro na SADC. Nk'uko amakuru yatanzwe n'abaturage baturiye muri ibyo bice avuga ko iyo mirwano yatangiye hagana isaha y'igicamunsi kandi ko ririya huriro ry'ingabo za kurande rwa leta ya Kinshasa arizo zagabye ibitero ko barwanyi bayo 23 bari mu birindiro byabo ahitwa Burindi, aho bari baheruka gufata vuba. Nyuma yabo ku ruhande rw'ingabo ziyobowe na General Sultani Makinga birwanaho maze urugamba ruza gukomera cyane. Byanasobanuwe ko urugamba rwumvikanyemo ibiturika byinshi birimo n'imbunda ziremereye. Amakuru akomeza avuga ko iyi mirwano yagejeje isaha z'umugoroba wa joro ngo kuri uyu wa kane, kandi ko 23 yaje kongera gusubiza ibyo bitera inyuma ndetse ikomeza kujya mbere, aho ndetse ikomeje kuzenguruka isantere ya Kanyabayonga. Bibutsa ko mu minsi ishize ibaye 8 yose mu nkengero ya centre ya Kanyabayonga harimo kubera imirwano, ndetse 23 kabigosi iyi centre ifatwa nk'ingenzi muri teritwari ya Rubero na Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano ngo yasize kandi abaturage benshi bongera guta ingo zabo berekeza y'ubuhungiro, bamwe bahunze bava muri centre ya Kanyabayonga, abandi bahungaga bava mu duce two muri nkengero zayo. Reka tuhite dukomereza nanone kuri aya makuru ari kuvuga ko abantu benshi bishwe n'abarwanyi ba ADF mu bice byo muri teritwari ya Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abishwe rero n'abantu barenga 16 bakaba bishwe n'inyeshyamba za ADF zirwanya ubutegetsi bwa Uganda. Aya makuru avuga abantu bavuga ko bishwe tariki ya 4 z'ukwa gatandatu 2024 ngo akaba barishwe kubera ko aka gace biciwemo muri aka katagenzurwa n'abasirikare ba FARDC, ahubwo kare gasigayemo abapolisi babiri gusa nk'uko societe civile yabitangaje. Aya makuru yatanzwe na societe civile akomeza avuga ko imirambo yabishwe yabonetse mu gitondo cy'itariki 5 z'ukwa gatandatu 2024, ariko ngo akaba ari nabandi benshi baburiwe irengero. Ubuyobozi bwasobanuye ko aba bagizi ba nabi banasize batwitse inzu nyinshi. Ibi rero ngo bikaba byarabereye neza mu gace kitwa Masasu ko muri teritwari ya Beni. Umuyobozi wo muri aka gace Fabien Kakule Viriro yatangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ku mutwe wa ADF ari wo wagabye iki gitero muri teritwari ya Beni isanzwe ikoreramo ingabo za FARDC n'iza Uganda ziri mu bikorwa byo kurwanya ADF kuva mu mpera z'umwaka wa 2021. Nubwo ingabo za leta zemeza ko zirinze umutekano w'abaturage muri ibi bice, ariko ntibibuza ko umwanza baca muri humye akagaba ibitero by'iterabwoba mu basivile bikarangira bigize abo bihitana. Anga rero nonsoreje ingingo y'umunsi. Nitwa Pierre Romeo, imfura yabo. Dusubire mu yandi makuru tubategurira, tubasaba gukora subscribe ku batarayikora, gukora share, like na comment. Ndabashimiye cyane. Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue, hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura. Iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo nomero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira hakorera Rwanda Revenue ugakurikira kanenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza dukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite atelier ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro uhamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us.